chỉ phải u lệ October ni som pariat zir tom ni sang ni som ni pali dam takin pathian in min lo hruai thleng le ta clear tu le ngai thatu zong zong te in zawain du sakna sang ber kan hlana chu Mizoram in Sorkar sang kan lo hron towa khang kan Sorkar lo hron to te kha zoram mi puiten du khop lo na tam tak kan leya kan Sorkar lo hron to te khan he kan zoram tan hian thil tha ti tam tak nei ma se Mizo mi puiten kan ril ru le thinlunga du khop lo na lian tak kan nei wangin tuna ZPM Sorkar hi en chin duwa thlang tling ta kan nia tuna hian ZPM Sorkar hian thlasom vel zet Mizorama Sorkarna anan kalpuita hetianga Sorkarna thlasom vel zet ZPM Sorkarin anan kalpui chung hian thil tha ti tam tak le bultran an nei chhorualin kalfu chia lo te po an nei ni na langa chunga te po chuan an la insiam thazel tura i han be seitiang tun hnaya lir thei pol sang ten petrol le diesel man ti to chung changa mala in ZPM tuna kan Sorkar hi nasatakin an hanor ania nima sela ZPM Sorkar chuan he lir thei pol sang foi tu tena hetianga nasataka annor chungpo hian an ma lo lak to na le bul an lo tran to chu tol son an tum lo ni in alangta hetianga Sorkar huaisen tak mai zoram tana thil thania an hriata dingam kan nei hi alom tak zet ani Sorkar kal to te kha mipui le association sang ten an du duwa an nor kal mai thei ni te hian alang thina khang kha kan zoramin a that pui lem lo Congress party kha a that ve na em chu zoram tan thani an hriat awangin zu an zuar kha nia nimasela ko hranin na satakin adawa nimasela tlak khuamin Congress party khan zu kha an zuar luitlat mai ani thil thania an hriata chuan an din ngam na lai kha aro pui kan han ti ve na lai chunia zu zor kha a thalawe ti kan soitum na lam ani lowa zoram tan thale mamonia Sorkarin a hriata din ngam tlat thi Mizoramina kan mamoni tuna ZPM party ina an Sorkar ina hetianga zoram tana thania an lo rel to an ding tlang ngam tur hi alom kan tia Mizoram journal chuan fak an phu lein kan ria hemi chungchanga chief minister pu laldoma press meeting an kom na hi i han ngai thazui tiang real theiman chungchang te le buye ko chungchang te kha in rel in ka sia in rel dan ta pui kan nei vena ni ale nia hemi tuyal thei chungchang hi kan voi thum ngai thona ni to kabin ta hianin ayap ne zep thom lova man te kan han ti sang ta chuan asan dan hi han soi photila diesel bi ka hi diesel bi ka hianin avat hi 10% in kan ti sanga ti chuanin emi social infrastructure and services sesa hianin cheng di ve kan la emi social infrastructure social infrastructure and service sesa hianin cheng di kan la road maintenance hian cheng di kan la boka khatia kan han ti khan diesel man hi ama cheng somriat poisa som thum kha somriat pasari poisa som kwa par liter alo chauta apun na chu cheng sari poisa som ruk pakwa par liter anita hetia hanlanda na hi chuan intisang na samange o ti tur ngai thei ani ve amaro chu covid ma kan ret kha kan ret lo omsa kan lo man kum khwa ti man kan lo man reng to kha khami pre covid khan diesel man hi liter khata cheng somriat pa rukle poisa som thum pasari ania ti chuan tu na kan anti pun na hi apun na hi liter khata cheng khalle poisa som ruk pani chawani apung ne sa ran pa lova tin north east hian kan han en kuala
keini a hian Sikkim te Assam te Nagaland te hi an la sang ani tu na hian apalina alai hol vela khati chung khan kan la om thova chu su diesel ania petrol a hian vat a hian in 18% kan han la ta a ti chuan social infrastructure and services cess a hian cheng ni kan la a road maintenance a cheng ni kan la boka ti chuan covid ma a ret kha cheng za pakhat le poisa som thumani ti chuan tuna kan han ti pun nu hian covid ma a petrol ret ai khan liter khata cheng ni le poisa som poisa pakwa in alat lom zokani chuwang chuan ti pung tavia wa kan han in chhal hi kan lo ret lui kan lo man to atanga kan han chu thianin diesel chuanin kasayang khan cheng khan le ti velin san pha petrol angat pe hi chuan cheng ni le poisa pakwa in kan tlaniam ta zokani tuna hianin ti chuan petrol a hian Sikkim te pe chuanin tuna hian cheng za pakhat le poisa somsari ani petrol man hi khatiang khania kan omna mun kan kil khor dan te communication in kalpona har sadan te han ngai to hianin state dang zong a hian sang ber po ni la a om kan tiani thil reng kan lak lu na atova a har sabi ka sumle pai kan seng tama khang han ngai to khan a sang ber po lo ni ta hiali langin om lowa kan in ngai lem lova chuti lai chuan a sang ber po kan la ni chuang lova covid ma kan ret po petrol a hian kan la phak ta lo zok ani ten kan ti pun na chhana hi mi pu hian min fiat pui seng kan du'a heng ses kan lak hi chin ni ani a apakhat na chu social infrastructure and services ses ani ta a hei hi thil palia kan mang don ani heta tanga sum lo lut za som ni panga hi human resource development infrastructure kan mang dona chumi kan man na tur te chu sikul sang na tur te additional classroom te hostel te computer literacy center te digital education center te science laboratory te tin basic support infrastructure antia tui in tur te sikula toilet te tin nau pang thiam thailo bi khan en kol na tu slow learner centers anti te degree college te tin technical studies atana institute poimo kan nei medical lama te nursing college kan ti te agriculture college ang tur te khatianga tana kan man tur khania tuna kan ramin kan ma ngoi education na kan in dailo zia kan fria heta hian mi puin liter khata cheng ni hi ilo thove tengu heng kan zirna lam ti ma son nan hian ti ani ta chortu tur khami pui liao kan ni thil danga po pen then lo re cheng khat po thil danga man thiang an talowani chu kan man na tur pakhat ani ta adang leya za som ni pangadang kan man na tur hi development of wellness infrastructure ti ani chu hospital atante damdo ina khumda belnan te PHC tele CHC te hanti changtlun nan te tin sub health center hi kanin dailo matuna hian dil tu tam takan oma kan pelei theilova tina thok tu nurse te kanin dailo na sa health worker te kanin dailo na sa ni chunga tana man tur chuania diagnostic center te nutrition rehabilitation center te wellness center kan hanti te tin iwis dispensary le hospital atante ani le ta mi pui dam lo te kan en kol na tur le risel na thazok mi pui na an lo nei thele tur atana ti ani le ta apathum na chuan za som ni pangadang kal na tur chu skill development ani le ta chu kan man na tur chu skill development center te ITI te polytechnics te Huner hubs ti te
hey arts te craft te skills te heritage kan ti le tourism te thlengin khatianga ta na kan entrepreneur te le kan thalai te mania e zona sang an lo nei thein tur employment po a generate na tur khamia ta na man tur kha ani le ta ni apalina chuan zasom ni pangadang kan man le na tur chu women centric projects kan tia chu working women hostel te anita tuna hianin engemazat sakthar tur kan nei meka kha en kol zui ngai ta vekani athok tu te chokidar te engkim kha da angai dona ten girls school te girls big tana residential school hantinan tele girls college te girls polytechnic te ITS te girls hostel te maternity ward ti te hei kan naw nei na room te hi ti chang kan ngai takania civil hospital ai chuanin tun nai khan thadewin kan han ti theya hospital dang hi chomdol ngai takan le tamani chunga ta na man tur choni tani chuwang chuan cheng ni kan lak na hi mi puitan liao heng thil palia kan man tur hi khangkha social infrastructure and services sales kan han ti kha ani big ta hei mi pui min fiat pui seng kan du le ti chuan cheng ni kan lak na dang le akha road maintenance ses kan ti da bika hemi bika hi chu kong en kolnan liawa man tur ani ta tuna hian kan kong kan buai pui na chan ber hi atlo lo wang ni tuna sarkar hi pong dem ngot chi po ani in kan filem lo kan kong te hi tlo takin siam lo ni seng heti ma buai tur hi kan ni lo amaro chu fur khat po dai lo an ni tlang puya tuna chu mi repair na chu kan kowa alo tlu ta attend BRON Colonia, attend NHRDCLN Colonia, attend PWDN Colonia. Kan mot purna big lai pe chu PWDN Cola hian anita. Chuti chung chuan adang ho po hi kan supervise mek ringa an na tho te project monitoring committee in akha tokin an vil ringa an endi kwal ring ani. Chu ania tin chu ba ka kumina fur ana leimin tiang reng kan lo fiat lok lo sumpo kan lo da lok lo na han sen ngai tak kan lo nei le bok nen khang awang khan kan kong te hi athalo le maya chu tuna hianin heng kan kong chejual han thom na tur hianin finance department atang hianin vaibel som kwale panga kan sang son toni PWD hian poisa kan nei lo anti emo treasury kan poisa tang min release ro anti emo vai khan ma kan la tong lo chuwang chuan suma chuan kan boilem lo ni in alanga khang vaibel som kwale panga tun thathum chunga kan release atang hian an lo thok sokanga abila non siamanga atan le min non thrilanga kan nor suak zunga kan tia chuti khop chuanin tuna hianin kan lo hisap sa pialama kan in seng so na satoni tin chuan zan zomin kan thoka kan be tlau boka kong tra kan nei thei kan dua tuna hian kan project monitoring hoina kong anhan endik ho hi tun ma contractor hoin an tho mek an na tho zo lo ani tlang puya alera kan thuaya ti thathi hare mem to mai ni an agreement te kan han ena Sorkar lam chan kha lo chaw viau zel maya agreement atanga abila tho lo te an lo ni loma an tho zo to nuwa achelai an thom le na tur khatiang liability period kan han tiang chi te po kha atak taka han ti tir tur khanin kan agreement te kha belchian an lo dol em lova chung thil kal to ina min bo buaya wanga kan buai na hi tuna kan buai na tamber chu alani thova so wang hemi kan kalpel huni chuan kan huna tanga kong lai reng hi atira tang kan endik to dona chu endik tu chuan MNFI on oma Congress I on oma BJP I on oma kan omvekani recognized party chu ko khan I o NGO I o kan tel veka
chung ho nen chuan tuna hian team lia in thenin kan in tendera englai po hian kan en dikta a chuan quality control division kan neya mithiam rualin an pui zel boka chu ka soi tong khan contract local lai me kong siam kal lai me thasi lo te building thasi lo abula tanga thiata ti thatle thei chi si lo tam tak kan tonga kan ti thei ta ka chu tu na tanga ke ni sarkar na nuaya project reng ni abula tangin na thaturani kong po hi atlo turani a quality po thaturani ti hi kan thu pui ya tuna ke ni huna tanga kan na tho ve hi lo le chia thalo lulai te alo omani chuan chunga chuan mi puin min dem ta ang silang chan ngai na kan thelowang thiam lo kan chang kan tiang ama ro chu tiang tur chu pakhat ma tu na hian ala om lova thil lui thil vek ania chu ta tang chuan in tu na tanga kha tiang kha aom to lova kong thatak te kong tlo tak te kan nei to zong nan mi pui te nen hian I tang rual tiang a liter khat an le hian cheng ni ron tho ve zel te se tisuan mi pui point kan konga hian an suma telani ti hria selangin achiat point ka poisa ka siam ania heta hian tin huai takin in thlafung lovin sarkar po non nor nga manga tiang chuan abik liawin kong siam na tur hi ida te anguti in cheng hi kan han la ani chu kong chung changa chuan ani a tin kan motor ngai tu te po hi kan ngen du chu kong chiat laia an ret kha kong alo that nu a hian an tin hiam du bik chuang lova an tin an champhai kong te po tu na chuan dar kar thuma kan thleng thei to ni kong a thata a kan thleng rang ta ho kan ret hi iti ta niam ve ngomiang an ti chuang lo tin covid laya ariat alo niama an tlak doi khan diesel le petrol rate an diam khan a passenger chuan man hi title mangu bongro phur man hi title mangu hei are ta niam sia an ti chuang bik lovani chu wang chuan in a in dem tur zong kan kal chuan in dem ton thei mai hi kan nei ve a khatiang khan ya wangin mi pui rong bol theu kan ni a kan motor nei tu te motor ei zong te zong hi heng te hi mi pui rong bol tu vek kan ni a sarkar hiat pui lova a diesel man petrol man alo sana wanga duwa mani thuwa red an lo ti sang ve te hi ei tha kan ti lova mi pui angonga mi pui kha tuar tu an ni chu wang chuan mani to kan ma zon thewa mi pui sarkar a mi pui rong bol tu theu kan dia wang hian enga hian sarkar in hei chu atulani mi pui te ham than tur zo kani heta hi chuan I tang tlang tengu ti a ruam man na siam hi mi pui zong in bol zong in min amen pui sela min pom pui thei sela ti hi kan dua kan ngen ani tin airport chung chang khachu tiang he ni a kan airport khu sang kha ko song po pariat December ni som pania pu LK Advani deputy prime minister ina aron hon khania som ni paruka upa lo ni vetani ti chuan som ni liam ta tang khan kan sarkar te khan hei hi ke ma ni ngota kan ran chuan kan zo don lo ho ade rang na tur kong ida pangu an lo ti dai to ni sang ni le pali atang khan Congress sarkar po khan alo ngai tua MNF sarkar po khan alo ngai tua chara an chun zom zela ti chuan tun MNF sarkar liam ta khan sang ni le som ni le pania khan AAI nen hian draft agreement an lo siam to nge ni amara chu an final man lo ti chuan ke ni kan lo lang ve ta ta chuan ke ni ka hanlan ve ta kanon sarkar ve ta ka hian kan ti masak ber chu kan airport ramri chin ti chian ani airport ramri khu voi thum en non ani to en non apiang in zim tual mai ni encroachment anasa tual ani ta chuan million pui dan ken ko tu tur zok te po
airport ram chunga ram lo sa thla te pon mani chu kan han en fia atira kan ram chin chia tu na hianin kan da le ni atira kan ram chin chia kan hum hal le a revenue department in adi market fel vek to a tu na in kan hung don ani kan hung don me ka ti chuan khami chunga mimal ram dan lo anga pas lo nei to te khan min king ani le min king sela kan in ma chonang kan tia ama ro chu huai taka hetia ma kan han lak ta ka hi chuan voin thleng hian min king an la om lova kan lom em ani ti chuan a hau tak zia kan ria kan airport hi hetia ni chuan engtin nge sarkar ma salam ngai tu na kha kan chun zomang engtin nge kan kalpui zelang a en chiang tu siamangai ni hi kan tia working committee kan din ta nikhat thani sang ni somni le palia khan working committee hi kan dina pu TBC lalven chunga chairman ania chu chuanin kan sarkar ma saten anlo dor to anlo dor mek double AI te kha andor chun zom le ni amaro chu anni du dan kha han pom chi ni in kan threlowa pom tlak nin kan threlowa anni ho hian airport tam tak an enkola an enkol thei lova an enkol seng lova midang hne na an outsourced mek zelani ti kan thria chu wang suan an kuta hian lo da taila anni hian an enkol le thei tak tak don lo midang kutan han chong le don chu tiang chuan aram nei tu ni na te angkim khan claim si a thona angkim kan pe kan phut box si chu wang chuan in dor zui zel tlaka kan ngai lova ai hi chu tingai na nom lo ni hei chu kan tia amaru chu Indian Air Force ho kan working committee te hianin an dor chun zom veta anni hi chu andu dan hi athakhat viawa ta chuan voicery lai meeting an neya amuna te an kala ta chuan an report chu ni somthum pakhat thlariat sang ni somni le pali khan kanena anron thelu ta chu ni min khan cabinet in kan thlir ta ani ta chuan airport sang din mun an han ena north east ringot hian airport som le pariat a oma chung zinga chuan state sarkar in a operate chu leng pui chau hiani adang hi chu midang then an outsource mo an mani in airport authority franpa an neimo chu tianga ti vek chu ania tin India rama hian country swallow chuan airport is a thum panga vel a oma henga po hianin state sarkar en kol pakhat ma om lovin country atuman ti chia an ngai lova state sarkar ta han ti thei tur de bera chuan an manin ka soyang khan state airport authority an dina chung chuanin PPP method in an kalpui ani ti chuan kan sen so hi kumlikal ta chung khan vaibel che za chuang kan choibel to nikum khan kan zia oma chan chu thlona chuan man anron ti sang ta phuta khanin min ti zia oma cheng zali somni pania tangin zakwa somthum pariata anron ti sanga ti chuan kan sumlak lu kha alo tama tin manipur boina wangin passenger kan nga zual tapoka tlemin kan zia oma amaro chu han enkol zel don taila senbel ngal ngai al omta pakhatna chuan runway khoni tani runway chaklam iti mayang atla acha lam kan ti don nge ni rit alak thei dan akha PCN an tia PC number an tia tuna khuan kaini khu PCN somthum paruk chau kan nia khutiang runway a khuan thona rit phur atum thai lovani angai na om lovani chu wang chuan PCN somli le pariat talati san kan dua chumi tur chuan in vaibel che som nga tlem bir angai ni khami ringot han ti tur po khan Air Force ho hi chuan in hei kan la ni chuan PCN som nga panga kan upgrade anga keimanin kan seng vekang in tum vengai lovang antia
ti chuan an du dan tak phei chuan PCN somnga pariat thlenga ti an du ani tin akha to ka thuam that recarpeting angai renga tuna kwan tuna mi po khu angai to a hey Air Force thlona lo trum don phei chuan an phiat fai vek zelani tiang khop chuan in kan runway khu a tha tok lova voi khat thom than nan hian vai bel che somni panga chu tlembera an ngai phot maya chu po chu kan tan chuan in thil upur an nei le phot maya chu minang ko ta kan da chuan a thlonin kha an ti thei don ani tin kan har san na dang le chu ILS an tia instrument landing system kan neya pilot ten an trum don na an khomu fiat na tur lampang te na kha anita tu na hian category 1 kan manga an mu fiat thei lovani tle ma chu ma jin det chuanin an trum thei lo ti ri kam fiat fo hi category 2 kan ma mo a Sumi category 2 han wa tur chuan vai bel chata tak angai le kan thei lo ni kan tan chuan ti ngai na om lo ni Air Force te chuan han la set a thalu tukin kha an siam ngal don ti kha min shil dan ani a tin kan airport ka khu ti se anga ya sumi tur po chuan sum kan nei lova tin runway dang asira kwan parallel runway siam theina la oma khu siam le turati ania chung te ti tur chuan kan tan chuan angai nei om lo hrim Air Force te ne ro chuan ne takin khang zong kha an ti thei don ani ti chuan tuna kan hen biang na hian final thu engma kan la nei lova an report an ron thelu chau ania an ni hi chuan ai re in semang an te ni a runway chin le lam zong hi keinin kan changanga ati than ngai zong kan sumin kan siamanga chu ta tanga hlok na lo om ve ero chu kan chang ve anga ti chuan family quarter te kan da dona ta chuan sikul tha te kan dinanga hospital tha te kan dinanga mi pui te tan po e tangkai tak turani antia abak zong tuna a terminal building kan ti lamero khu chu keinin kan la chang zuyanga ta khwanin cargo te po sak kan la tuma bungro thiam na turang bik chi kha khung zong operation zong ke tuna akal dan ngain kan kal dona ta chuan khumi chin a ringot khu chuan hlep kan nei ve to ni chu wangin kan en kol tur chin atang khu chuan in sen bel lovin hlep te po kan nei ve zel thei to tura kan nga ya airport kan han kal khan ama ang chia khan Mizoram Sorkar kuta khan mi pui ina anwa mu phak china chuan alom vek don ani awaya pek tur kha ani lo te kha kan soi chiang du boka ten mun danga an enkol te po kan han ena Silchar airport te khu IAF operate ania Indiaram airport zathum somthum pangaji nga hian a thaber thlan chu somli paruk na an oma tin North East airport lunber palina ania mi puyan lom viavani changtlung takin airport an nei theya khatiang kha ania tuna khwanin SEDP le Saskia Chang ringot point kan seng nem to lutuka tuna kamrulan athomek bill pek le tur ringot po kho adik che chuan kan hu phurani chutiang din huna ding mek chu kan nia wangin ati dan kong izong tiang mi state ke ni ai hausa te poina anti ngam lo ke ni na lo ti reng hi kan zo ngang lo wani hi Sorkar ma sa te poin an zo lo tian poma ade raldan kong an lo da pa chu kan chun zong ve mai ni indem tur po kan om lo ve kan ti a ti chuan working committee na report anon thelu chu kan poma nimina khan lo bo zui zel ro se ti chuan lo indoor zui zel sila atopa an thule la chu cabinet a pok pom turin anon thelu leng chu ta chun final decision chu kan siamang chu kan tiani tu nai chuan engma final decision ala om thri lova kan indoor me kani kan pe ang po kan ti thailo kan pe lowang po kan ti thailo an han indoor chun zem zel tuwa working committee in report anon thelu kan thlir le huna chu ta chau chuan athu to pa hi chu kan siam do ni